Kuri iki cyumweru tariki ya 27 z'ukwa karindwi 2025, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangije iserukiramuco rya Giant of Africa ririmo kubera mu Rwanda ku nshuro ya kabiri guhera tariki 23 z'ukwa karindwi 2025 kugera tariki 2 z'ukwa munani 2025. Iri serukiramuco ry'uyu mwaka yitabiriwe n'abana 320 baturutse mu bihugu 20 bya Afurika, rikaba ryaheruka kubera mu Rwanda ku nshuro ya mbere mu 2023. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye Masai Ujiri watangije iri serukiramuco Giant of Africa, amushimira uburyo afasha urubyiruko rwa Afurika gukuza impano muri basketball no mu zindi mpano zitandukanye, ndetse amushimira urukundo adahwema kugaragariza u Rwanda. Abazakurikiye iserukiramuco y'u 2020 gitezwe ko bizasigira u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali inyungu zitandukanye. Uyu munsi ntabwo bavuga Giant of Africa ngo reka kuvuga Masai Ujiri. Uyu Masai Ujiri ni muntu ki? Uyu Masai Ujiri akomoka he? Ubusanzwe uyu Ujiri inshuti ikomeye ya Perezida Paul Kagame ni muntu ki? Masai Ujiri yabonye izuba tariki 7 Ukuboza 1970. Yavukiye muri Bournemouth mu Bwongereza. Isi afite inkomoko yo muri Senegal, nyina ni umunyakenya. Ujiri afite ubwenge bwa Canada ndetse n'Ubwongereza. Ujiri ni umuyobozi wa siporo, uyu yabaye umuyobozi wa siporo muri NBA Executive. Yamenyekanye cyane yobora Toronto Raptors. Niwe munyafurika wa mbere wagize umwanya wo hejuru muri NBA. Yayoboye ikipe yegukanye igikombe cya NBA mu 2019. Masai Ujiri amateka ye muri basketball 1991 kugera 2002. Yakiniye amakipe atandukanye mu Burayi, mu Bubiligi, Denmark, Finland n'ahandi. 2003 atangira gufasha mu gushaka impano cya muri NBA mu rubyiruko rutoya mu bana ba Afurika. 2010 yabaye general manager wa Denver Nuggets. 2013 kugera 2025 yabaye perezida wa Toronto Raptors, yayoboye imyaka 13. 2019 yegukanye igikombe cya mbere cya NBA ku izina rya Toronto Raptors. 2025 havanwa ku mwanya wa Raptors Massive muri NBA. Uyu mugabo Masai Ujiri yabonye igikombe muri NBA mu 2019. Yabaye umuyobozi mu mwaka wa 2013 muri NBA. Byibura 6 playoff yakuyemo ikipe. Masai Ujiri watangije ibikorwa bya Giant of Africa muri Afurika mu 2020 ni muntu ki? Ibi bikorwa bikoze agamije guteza imbere basket mu bana b'Abanyafurika, kwigisha leadership, kwihangana, imirimo n'indangagaciro, kugaragaza impano ya Afurika muri basketball n'ibindi n'izindi impano zitandukanye nk'inyenyeri muri Afurika. Imyaka 20 irarenze ibi bikorwa bimaze bibera mu bihugu 17 bya Afurika, harimo basket camp mu bihugu nka Nigeria, u Rwanda, Kenya, Ghana, Senegal, Uganda n'ibindi bihugu. Abana barenga 5,000 bamaze kwitabira amahugurwa. Yubatse ibibuga birenga 30 muri Afurika. Uyu Masai Ujiri yagize uruhare rukomeye mu Rwanda. Ujiri afatwa nk'umushyitsi w'icyubahiro mu Rwanda wita ku iterambere ry'urubyiruko, siporo n'umuco. Ibikorwa byamitiriwe cyangwa afitemo uruhare harimo Giant of Africa Rwanda Edition kuva 2016. Buri mwaka aba mu Rwanda agahuza urubyiruko ruturutse mu ntara zitandukanye, bahugurwa mu mikino, ubuyobozi, icyerekezo, kwiyubaka n'indangagaciro. Uyu Masai Ujiri hari igikorwa cyamenyekanye cyane mu Rwanda cyitwa Zalia Cote. Iyi Zalia Cote imaze kuvuga cyane, imaze kumenyekana ndetse yamaze kuzura kugera kuri inshuro. Yatwaye amafaranga menshi asaga $25 z'amadolari y'Amerika. Mu 2023 Masai Ujiri na Perezida Paul Kagame bashyize ibuye ry'ifatizo kuri inyubako ya Zalia Cote. Mu 2025 Zalia Cote yamaze kuzura. Umushinga munini w'inyubako ihuriza hamwe hoteli y'icyubahiro, basket court, restaurant na cafe, amaduka agezweho, ahabera inama, ibirori n'imurikabikorwa. Zalia Cote iri mu kagari ka Remera, akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. I Remera ahazwi neza nko mu Gisementi.
yatangije ku mugaragaro na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Masai Ujiri mu 2023. Iyi nyubako uyu munsi yamaze gufungurwa. Ubu tuvugana ibikorwa byo kwifungura byarakozwe ndetse byarabaye. Iyi Zaria Court biteganyije ko izakira abarenga 5,000 buri cyumweru. Aba 5,000 bizajya yakira byibuze buri cyumweru. Masai Ujiri atera inkunga guhuza abakinnyi bo mu Rwanda, atanga ibikoresho byo kwagura ibibuga ndetse amaze kwagura ibibuga bitandukanye mu Rwanda, iby'imyidagaduro n'ibindi. Ujiri ni icyitegererezo cy'ubuyobozi bwiza bufite icyerekezo. Uyu kandi yitaweho cyane inzego nkuru z'igihugu, harimo Perezida Paul Kagame wamwakiriye kenshi. Minisport imaze gukorana imishinga 3 na Giant of Africa, Ferwaba, Federasiyo y'umukino wa basketball. Ijambo rya Perezida Paul Kagame mu 2023 yaragize ati, Masai ni urugero rwiza rw'ubuyobozi bugira uruhare mu iterambere. Twishimira ko yahise mu Rwanda nka kimwe mu bihugu bifitiye runini ibikorwa bye. Isomo twakora kuri Masai Ujiri. Masai Ujiri atwigisha ko kuba umunyafurika bitabuza kuba umuyobozi ku rwego mpuzamahanga. Imikino ifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwa muntu. Gushyira imbere urubyiruko, siporo n'indangagaciro bishobora kubaka igihugu. Ibuka kumanuka asukana inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment kugira